Keblai shibon pe perlok pedang snabai pe sen akan ke channel jengah mentangan pen EP kini ke video kumno ban china XML na olai mission ban upload ha ka YouTube channel jongi ban ad ya katu ka XML ha po ka description box jongi te mentang ini sedang no kini ke video sendun te ngamla ban da ai keblai shibon EP na ka banta ka jeng support jong pe kini ke video jonga na por sak por ado menta kasni hado menta kasni ngan la namar ka jeng support jong pe ngan yo ban upload piang ya kani ka video menta kasni te hade nang ta ngan pen EP kini video tang spang kata ngan yo na kata ka link ngan save hang no kata ka link ngan ada pa ka description box ngan upload kumno ya kata ka link mo hade nang ta hang ne yo la se ngala don ka project ko ba ngala de ban pensiona ne ngala de ban pensiona kini ka project hang ne mo hade nang ta kini ka project la de save chua ka video ka bai anda bila save ka video te ka video la de save mo hade nang ta nuksa ka video bila save la dap ka video nuksa ka video la de save la dap ka video sa save ka link ngan yo na hang no ngan yo ka link te ka link ngan chu sang ne XML hade nang ta la de save hane nang ta ngalai XML hang ne tengah export hang ne hade la de export PE kane ka save to drive hang ne kane ka save to drive la don lupa ya Android jongi la don ni mo kane ka save to drive handa nang ta PI kerteng gumno kane ka PI title mo hang ne te la hade nang ta pi save hang ne anda pi save hang ne kala upload ma ha auto drive tekan ni kadai kadang app ya kanet box tekat badang load hang ne kum tengah pan kersan napi lada pimpat subscribe ya kanika channel jonga sna ba subscribe mat like comment ya kanika channel jonga kum kadak ba kajing kersan jong pi nga te hade nang ta pila dep save kanika kane mo pila dep save ngala dep save hade nang ta anda pila dep save kumne la dap hang ne PE kane ka 3 dot hang ne pi le yong to 3 dot hade nang ta anda pi le yang ne 3 dot pi copy kane ka link hang ne copy link hang ne copy ka link te hade nang ta pila upload ka YouTube pila how YouTube jong pi hade nang ta anda pila how YouTube jong pi le hang ne plus hang ne te upload ya ka video upload a video te hade nang ta pi choose ka video mo kata ka video te kane ka XML jonga mo ka banga ka link ru kane te kane ka de katne ka link mo anda la de ngala save ya kane ka video ba sa save ya ka XML haden te kane ka de ka video ka ba save jonga hade nang ta pi kle pi nek sang tu nang ta pi ai kane ka kerteng mo example ka kerteng kane ka jing ruai ka insta sam mika XML in the description box hade nang ta pi ong de hapo la don ka XML hapo ka description box no ngan tho ang tu in the description box pile add sai ka tu XML jong pi te pi nuksa XML tapi ngat bat hang ne kam slim ban mi katu ka paste ban pau katu paste pi paste kani ka link ka bangi paste namar ngila dep copy katne ka link na to na drive haden ngila copy katu ngi paste hang ne XML tela dep paste haden nang ta la don katu ka XML hang ne te hade nang ta sanek sang ne basa upload ka video te tangkum ne hi ada pim pat sai tangkum ne hi anda pila de upload ka video te ka video jong pi te la don hi katu ka kumbodon ki ve ki video la don hi katu ka XML link na po ka description jong katu ka video jong pi kumbodon ki ve ki video
te kum ka jing pentip chapi lada pi mempercayai pi kwa ban keli sepang ke pila ban tek engan apo ka Instagram jonga ka karting jonga dai rimit kar pila ban search na po ka Instagram jonga anak ban pen EP kene kadai ka profile jonga pila ban tek engan ane na po Instagram jonga kani ka akau jonga pila ban tek engan apo ka Instagram jonga ngaru nga koloi ban yarap epi hakanu kono ka por banga like te tangkum ne ka video kuble shi bon yak por jong pi